Hello muntina namite ho josi nabon chawin limna kahin nei kinun mitinin angai nom le a het nom jing thumantam SA tichu separate administration Kidel Hoilai Aphah Hitam ti EimiTimeseditorial kunin anasim dokin hiti separate administration Kidel hi Hoilai Aphah Hitam tin kikidong chile koiman hilai Aphah hitai ti sei theiding gincharom pui abang loi chun tamta sei nawin tin hizong le hichi aseu chu amaho lungyal ngei tu na bo hiding a hin koiman hilai aphatai ti kisung te in sei thei pun ti tu mala chun national newspaper khana kuki zu mi te thilnge a hi bulpi sarkarin aza nom puiti ahung ki sein mi izat ham lungla dai ding in gin mo omi aji chu hichi thu hi aki sei nai lo a hin koi tabang ham khat chun beilam cha muding in seizong le akiseya pat kum khat nailam a hetan tu ni chana hi asan ding avam ding sei the hi nailo a hi bovi SOO group le bulpi sarkarin ahin sei masat pen diu hi mi pi kinep na ahin hizong hung hiding in ta san omi ahin la SOO group la azong sarkar to akinup tu naw pha tu ki belap ding sei chit nailo abangin hichi hi ahin su chit zo tingule political dialogue ahin nei diu hichi phat chule hongki sei pan na liding in ginchara hi mei le ho hin hichi thu ki sei masanga hi koki te chen na zo si la pi adal do ding ti hi alung tu mo a hi ding zong gin mo hi chule tu lai ta hin separate administration mu na dinga hi political pressure sanga tauna pressure zo hi hat zo ding in ta san omi separate administration hi muna theidinga amu theidin muna din phot angain chuta le bulpi sarkarin ahin ngai tu ding ahin lai tu din muna bulpi sarkarin ipi iti zongle hichinam mi te hi SA ki pihan ati lo hildi wahi mei leo hin hata eidal pi wahin ahin la kuki zu mi te hin ala ji athim puin mei lehon ahin to sot naw ala thim lo le adal dan jong thim diu hinam ti ngaidan om thein hiji chun SA mu na dinga hi ningthum angai khoina hi akhat na logical framing analysis bolta lewhan mi lungmong ta cheng ho mei lehon ahin su halova cheng mo gi mo ahin koyun hiji hi logical lia amaho hi separate administration ngai cha a hi veti phot chit na chu a hitai hichan geya hi chen khom pi dinga kuki zu mi te hi adei ta lo thu sim la sim izat zong le don talowa a chen naw kam la apia aji acha tew su si da thi sana vai hom ding atiwa hetan hiji a chu SA hi hungai kho kha a hi ani na SA chu kuki zu mi te ho chun adal mong a hi le amu thei din muna adino angai kidin hichina dinga chu lunggel ke bong deidan ke bong a hi wangai i athumna SA dal ho chu adin dano le atau dano chule alungput dano dungzuya bulpi sarkarin lamchum chuma ahin vedova olcha ahin ngai tu diu ahin lai hiji chun SA hi ke koma umahi ahi lo le nang koma umahi tia gelma sat angai hi thei han lang SA chung chang boi pi ding ahin coordination committee thein lai han lang amaho chun SO group ho hi coordinate boru han lang angai kho dung zui in bulpi solkal to jong ke homat theileu ngaidan khat hung ping do ding in gin cha ro mi tu din muna mi pi ho chan hi abang loi hin SA jong a hei mil ta diu gin mo omin abang loi de hin ima jong da han lang tu din mun tabanga hi society control ki bol le ti jong athanum na lai ding in gin mo omin hi tabong lungput chu abei to ka SA hi nai lo ding a hi tu din muna mail ho cha lo dan hi akivet le mu theiding din muna zia hi bonga hi solkar ti thal choi ho ti hi ti ki hambol hi diu hamtia gin mo theizong a hiuwi SA hi mu masana chu ta le aminding hi hin seiding dan hi le kilomta a hin la tu hin jinei nai lowa zal khundo pa ki sei danin aminding zo a ki sei mo hi tam danin akilangi mizo si hin ama to ding le seiding bo ki bol han lang hi le hiji ki sei mo na jong hi ol jep ding a hin tu hin kabukung ei kila pin ti danin mizo sin gamtin a sei ji hin machal na ding hla samlo danin akilangin a hi
pule pa te hon sil kap ding amelin zong ke hena ta ati danun SA muding chu imela zong akila angai da na hi ti chu tuni khuwa dinga thumantam SA Kidel Hoilai Aphah Hitam ti EimiTimes editorial akura ihin simdo theu hichan chu hitan ti